Mutaalamu munene muvya wa ukunikili wanseve kauntini ya Makueni Jonathan Ngaya inena na andiki mamovo muthenyani wa muthi kavindani kalawa vika kuthoima wende wa miti ila yavandiwe mwakani muvituku ngalikoni cia kiu Makindo kauntini isu vamwe na kuvanda mitingi ni waweta kana ivindani na ivawitina ni mana umbulete kwithiwa kana kisio cha Kibwezi na Makindo kwithiwa kuikwatikana mbua nini ondo ola vikiye kwithiwa ujiani ni waweta kana Kibwezi ya umiloni wa sua ithiwa yikwata mbua nini. Livoti ya Ken Mulinge na andiki mamovoti na waisese vandu wa metikisioni cha Kiu Water Catchment kila Makindo kauntini ya Makueni. Mutaalamu munene wa ukunikili wa nzeve kauntini Jonathan Ngaya ni waweta kanavyo umanthi munene katikati wa enenthi yulu wa maundu ma mbua vala wamenda methio mayate kila matavu undu mwana kuvanda mali wala maenda na sena mbua nini isioni la mae andu maitu ni menda masomithwa muno uvo wa kuinterpret forecast kana utabiri na hii ni we are tuendese na county government tuone ndo tunavikia andu maitu na climate information la tuta resilience building nikatwa manenga utabiri matone kumana kila meovanda ivinda yiva nikenda mekela climate change adaptation matone kuikala sehemu sio na mivanda kila chaile ko nzevela yo yeta nikenda maminota ligusutu matavia matone kuthoma maliwala mateke kako nundu kila bandu tibeke kambemba tikila bandu beke kambozo tikila bandu beke andoko kwa uwe nzeve yakuni andoko panda ndoko ote nzeve yakuni andengo panda ndengo ote eno kuyamboni na kaiti ni kwa mbemba mbande mbemba mate kwa utu ya siya ando mama nzeve yo na mibanda maondolata ala mapande nikenda withi ni tuwe umianisia kumianisia na obindu kuanzeve na kumianisia na obindu kuanzeve ni science yinzo imbe itayandu maitu undu meika nikenda maweze kuadapt sehemu sio na isio sio kukonya kisio cha Kibwezi cha umiloni wasio na maithilo kwa make vala kufikia yuki kwa atete mbua nini vio na isiingi kwithita kwa atete mbua Ngaya na waweta ivinda yena voti na ni maumbulete kwitha isio isio kana ikakwata mbua nini na ethiwa vemwe kukwatikana yitha yeni ni muno vio tatethia kwena kwa maleu muno ala menda mbua mbingi utabiri wona na cia distribution na yitu season ina naambia twamete atilele mbua ndinda imbingi nundu ndinda ipoorly distributed katika Kibwezi na Kibwezi so kama kule makuya kwa sehemu na mutito andi manona mbua bitlawa baika uga na sehemu lengi na mbua kwa poor distribution katika evinda na katika masani wena atumia kondo kwingi kutenda kwikenda Ngaya wengine waweta kana chumota thiwango cia mbua sio nila siethito ikatambua kauntini ine sie kuoleka na kufikia kuthela vaya ndene nthi kusuvia kila meuketha kumana na mbua esu kumana na ivinda ya sea munao ila yukite expect wende na uthela ona mweze mwingi cha Kenya ta Western Kenya Lake region Rift Valley na kwa coast bwana kuendea mpaka June lakini Makueni county chuma cha kile ya gatatu etela mbua yende na uthela mbua la mukakwata chuma cha toja thela ita out of season rains mbua la yoka nondo development ya systems na yeto kabula kanini kala katenda ke kwatwa nando onde ndo ka watu sehemu tunini ko ke yendo ake reliable rainfall ko ando la to marebe to meai yombua yukito thela Makueni laki mundani sovia cho akilo ketha sovia ndo kusovia na ku preserve ni part of adaptation. Mutongo TV kuma Makindo kauntini ya Makueni nyene tawa Ken Mulinge.